CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. Siyak ni Manong Jun, siyak met ni Amag, da kami ti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa bang nagin, di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaeng sa miwing iti puso, sulatan ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakakawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpiping nate, tay nga Ilocano. Exciting! Good afternoon, everyone. It's the 28th day of July. Mundo lang aldaw na po. August Manen. And just ko nagpatang aldaw. Birthday mo Manen Balong. And you will be turning 31. 30. Inyo din pa niya may isa. Anyway, kaduanta kami abong road. Iti nga Domingo. Iti talong nga oras nga napnapno iti sunatan ni Yat Kinbiag. Siyempre, with yours truly, Katropang June and Katropang John Mark. dito lang nga po programa tayo nga numero 1, Anapol 1. Adda kami Manen, dito ay 104.9 XFM. Exciting! Ano na dyan kayo mo sa... kulay na, nagsabali. Haan. Bis na kapinto dyan solo nga mga dyan. Should be solo. Pay kastan eh. It's okay. At ini may kawalang dito ni button na nga eh. Ay, slider na. One. Sino ka tam? Mati, ako nga ginargaraw. Nag-update ka ron? Mati ka mo. May nga mo lang. One. Ay madimat. Baka mo na naisot na kuan na. Baka nakakonect ka ni may isa. Itanda. Iyong magaminti wifi natin ako. Naka-off mode. Anyway, for your request and dedication, dito lang po numero 0905-808-12590 pag-textan nyo. When tumawag kayo damdama po, no masapol nga talaga nga iyebkas yung apo, dagit anak-akan, tapos yung alawatin may, dagit nga tawag. Ulitin may, 0905-808-1259. Get, no kay imata po iti makita dagiti lang kami siyempre dito YouTube pero kinyo lang ti Karuba or dito Facebook pero kinyo ti XFM yan 104.9. Apay, is there something wrong Apo Chief? Then nabating mga kadita.
Okay nga Rod, umuna nga sunata po nga sagot mi kada kayo dati man keket alaunay inariklok apo iti mabitlaeng dati nga sunata na po 1 Ay, tiruam. number 1. Okay, mapaling ko mga tiruan. Kahit ako'y iwan ng aking barkada, tanging ikaw ang laging matitira. Ikaw lamang ang laging aliw ng buhay ko. Pag nariyan ka'y wala lang kalungkutan ko. Kahit anong tanlay ng aking katawan, lumalakas kapag ika'y nasilayan. Ikaw lamang ang gamot sa mga sakit ko. Pag nariyan ka'y pawi ng sakit ng ulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number one. Kahit anong bigat ng aking problema, mawawala na to pag makasama ka. Laging ikaw ang nakakatulong ko. Kapag ang buhay ko'y laging nagugulo, tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number one. Ah, yes. Sing Sing. Number 1 by Sing Sing. Yes, it's more of the epitations na kunada. Iputum, di boses mo tapno ngumato dito na. Actually, it's babae ti kimanta and kami maibabanti pitch nan. Oreta medyo magkawat mi mo iti inipit version na. Tiraik mo naman yung isa. Wana. Okay nga Rod, anak mo na dita YouTube and balong. Juan Evangelino Buton Aliteg na yung bangal daw tayo aming Karuba. And Larry Jun Velasquez na yung bangal daw Karuba. Pa-shoutout man dito ay Santa Rosa, Laguna. Uy, may saka di kadagiti na baha, Laguna? Almost. When? Okay. Kung naman ni Levi J. Kiwag, blessed Sunday mga katropa, Pagablaman, the Mama Marie, Tata Eduardo, Ken, the Kiwag family, di Marasat, Pequeño, San Mateo, Isabela, para kasi ng Korkorantong, mga katropa. And greetings to my family in Nanguneg, East Narvacan, Ilocos Sur, from J-Ren Channel. And Francis Mercado, isang makulimlim na araw ng linggo sa inyo, Manong June at ating John Mark. Kung ko'y karera here signing on. Hope you guys are always in good and sound health. Ayan. New look si ating John Mark, new haircut and sunglasses. Yes, may pasok na ba bukas? Yes, meron na po pasok ang mga estudyante sa pampubliko. Yeah. Eskwelahan. And actually, nalpas medical man, the jay ubrayam di eskwelahan, we did a lot Brigada. of brigadas, paintings on the wall, and the jay jiruar and Article. thank you so much kada giti timulong kada kami nga barangay officials, iti Villa Carmen, Ramon Isabela, ayan, as well as the barangay Tanods, ayan, si asin naman na po titumdum ngayon kada kayo, ayan, iyaw-awat may abutin na bara nga panagiyaman, tingkay panakidanggay kada kami, together with the teaching staff of Villa Carmen. Siyempre, kanya-kanyang trabaho daytan. And most of all,
all nagmlaing, nagiging nag-grass cutter, talaga apagbiit, apagdarik mat, dagiti tanod. Aya, Viva Tanod of Villa Carmen Ramon Isabela. And the rest of those timulong apo kadagiti barbarangay da. Kita talaga mga isuda iti Baknor, iti Banwar, yan. Banwar. Haan lang OFW iti Banwar iti Pilipinas. Dagita bay apo barangay officials and barangay tanod yan. They are working so hard with a minimum pay nga kunada. Ikabil mo pa ito. Awat mo nga ro, dahiti wire. Nga nabatita, nga intulod ni Bakat. And ket mi apong kablaawan, dagiti ag-birthday itata. Yan, happy birthday kini Kumari Eden Manuel of Pabil Ramon Isabela. Ayan, greetings coming from the whole Marian. So, dagiti children of Mary Ramon Isabela. Happy birthday once again. Siyempre, agapo kada kami dito. Yan, ang mumi nga dumdumngek ka, Kumari Eden. Happy birthday. Anapay, dagiti mabasa dito. Nabasa kami dagito yan. Ni Lizelle Frias Castro, the Fodek Duo can Gusting Tamayo, Sunny Puersa, kung kuna naman yan. Ayan, naimbag nga daw yo, pa-shoutout man, kini Papa, kini kablao man ni family Tadeha, Amparado Duque Muñoz Abad. Ayan. And Benilda, have a blessed day, mga idol, Sir June, watching from Qatar. Nimot pa Shandora, ani ading elana ko na. Ayan, happy Sunday FDD, madamag habang agdigdigis tudo, hehehe. Wow, nagmayaman. Ni Auntie Josie Burgonyo mat na yung pangamalam, Kuya at Balong, shoutout man ti aming 4 Decade Duo Hong Kong chapter. Yeah, okay. Sa pila ko mata, kamanan, nagsisinar kayo ulitan. Subay kahit mi nga makita nga you're together as one big family. Okay. So, makaururnong kami ito, may kami manandita. Yeah, sure. Aha, na yung pagkal daw yung manong John kinamag. Pagkablawag man dagito ikasinsin ko nga ni Rica, Mariel, Maricel, nga madam nga agdingding kanya dito yan nagrumbuan Kawayan City. Rekas ko man jay Sirok Salamagi agayaman mano. Yeah, okay kabuta iso ti Ilocano, iso man ti Sirok Salamagi para kata kayo amin na pong agparpariir dito Sirok. Nagsabong ken ayat ay paytigasan. Nagsabong ken iliw datu ken riga. Awan laeng mauray kunga kaasing kaniyak no de laeng talangang ama buybuya. Manipot pa'y idisi katay pinmanaw. Binil bilang kutipet sa tiinan daw. Sa nga pulo ketaluti mabilang itimayo. Simang pagkabiag kudak kang tabuksit mo. Ala bigbigan man no siyak marladay din. Ingka inay ayat Sirok Salamagi. Agsasangit daytoy pusok no malangilagit ko dagiti daydi kaslabong milyang agsubli-subli. Okay, we have a very special call. Abo? Ninitip naman. Kita ang baka nag-chat. Nagsabong ken ayat ay paytigasan. Nagsabong ken iliw datu ken riga. Awan laeng mauray kunga kaasing kaniyak no di laeng talangang ama buybuyan. Manipot pa'y idisi katay pimanaw. Binil bilang kutipet sa tiinan daw. Sa nga pulo ketaluti mabilang itimayo. Simang pagkabiag kutak kang tabuksit mo.
Ala, bigbigan man no siyak matladay din. Ingka inay ayak siro sa lamagi. Aksang sangit daytoy pusok no, malaglagit ko dagiti. Day di kasla sardinas nga agsubli-subli. Aksang sangit daytoy pusok no, malaglagit ko dagiti. Day di kasla uong nga agsubli-subli. Aksang sangit daytoy pusok no, malaglagit ko dagiti. Day di kasla sili nga agsubli-subli. Aya ngem kasano ngayon ni Mark Anthony Fernandez diyan. Ha! Anapay di ko Kasla na na. bislak. Madi mo ang bislak na diyan. Sa Pungdol. Pungdol. Ayan, Tolentino Prince PJ, hi idol ka-vlog mo nato anak ko nga ni Patrick Jan. Kagkasanga itangal daw. Ayan, happy birthday Barok. Can request ko mo dyan. Beautiful Sunday. Salamat idol and more power. Okay. Ayan. And may sabi nga sunara, sabi nga pumatalas sa stada, dajay request ng motor, ano dajay tatay? Motor? And Max Timotor, kayat Yeah. ko. Ano Korkorantong. Korkorantong, as requested Ni earlier. Levi J. Dakiwag. Aha, yeah, thank you so much. Levi J, apay wanti duty na tata. Mati, nakakadala siguro tata. Off ta siguro. Awan damen mat. Okay, nga rod. OJT. Kada kita nahilig apo nga gumatang nga nagpatarimaan ti motor nang madikpating ka sa ako madikalman di nagpasok man iti ano tawag dayan shock absorber nga gapuna mga napirdi no apay nga pasukatan na apay nga rod nga pinasukatan. Yung bago kasi fully adjustable. Apo talaga nga na siya. Tagalog ka pay. Wan, aji ngamin barbaro, fully adjustable isunan. Ah, May adjust mo ti preload, rebound, ken compression. ada ti pagpindutan mo Wan, dati pagpihitan na. Hmm, Aji tinagdumaan da, aji may sawan. Na- Nakataltaltag. nakuha ka manan na bodol ka manan. Okay. And Max ti motor akayat ko, tanag taer, ket nagguwapo. Tapnon ni singig-singig ko, nagpatarayak jay kirino. Inulhulog ang tay motor ko, waatawin nilipas ko. Kunaklakit no natorpos ko guyo din metin iti bangko. Adoy nga agrek-reklamo, di kolektor nga awan resibo. Nagtalay kag takasinsin ko, ngam siya di inan niloko. Dinamit gayang inrimrimit, amin nga hulog ko'y nakinupit. Tataan dan ti pulpulis sayang tintak timpak pakabit. And Max ti motor akayat ko, tanag taer, ken nagguwapo. Tapnon ni sikik-sikik ko, nagpatarayak jay kirino. Inulhulog ang tay motor ko, doa atawin inlipas ko. Kung naglakit na torpos ko guyo, den mitin iti bangko. Aduyak nga agrek-reklamo, ti kolektor nga awan resibo. Nagtalay kag takasinsin ko, siyak diin na niloko. Inamit gayam, inriprimit, amin nga hulog kung nakinupit. Tataan dan ti pulpulis sayang tinagtimpak pakabit. Sayang na ti both side mirror by surrender grip busina. Why is this shock? Kapit ko. Ang kita man i-upgrade mo ti. JBT nga tangkot so. Adi niya upgrade mo man iputi ti pina-rebor mo sige. Agi na. Ano tinay? Ibinsin mo. Ano tayo sa Marnaw? Sige. Wag ito gigaraw. Arangkada dahil size point. No to doble plaka. Ano pa eh? Agar ka aran tayo sa likon eh. Adi seat cover na pinasukatamon. Malipay. Aga. Aji pelang tayo ka.
Talagang at balak mo. Awan, magmameta di ano, Ateneo. Dapat nangingina 63mm cylinder block, cylinder head, big valve, camshaft, throttle body, pulley set, fly ball, center spring, clutch lining, clutch bell, torque drive. Po talaga. Primary gear, secondary gear. No ape nga masapol. What is the main reason why you have to upgrade your motorcycle? Give me one big reason. Ano po miksa? Okay nga Rod, ito na po nga nagpatingkat yung mga 30 minutos ito programang nagsubli kami with more songs. Siyempre, more prizes sa dati pa premium ito ta. Right after a few reminders. We will be back! Yeah! Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Okay, we're back folks and you're still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang po numero 1 programa Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting! And once again, thank you so much kada kita'y manariman na po magbubuya kada kami. Dito YouTube, medyo napuskulda ito ta. Actually, sino na kita na nga nag-message ba lang? Abasa man. Yan, Alejo Baguyo. Naku na. Bangal daw yung manong June ka na Mark. Sapay ako ta nasiyat kayo nga nama. Yan, oray na ayos kami dito in Manila. Okay kami mata nalayos. Kung na oray nalayos siguro atoy. Dito Manila, okay kami mata laban lang makapaikat itipan panunutan nga manggag kayo. Ano naman? Manggag kayo. Yan. Thank you so much, Sir Alejo. Yan. And our parish, Apologies San Roque Parish, Ramon Isabella will be celebrating po its 60th founding anniversary na kat may sa katigiti activities apo katitay medical dental mission. And with that, kahit ko apong interviewin man live ni Sister Jennifer Florentino noon niya ti makunana ito'y mapasamak nga medical dental mission iti San Roque Parish. Good afternoon, Kumare Jingjing. Good afternoon. Yes, and anong pinagkakaabalahan ngayong oras na to? Wala, kakatapos lang mag-lunch. Okay, naragsak nga pa nag-lunch dito. And who's with you right now? Ni mama nga madi kami nga nakasimbat at tay bigla nga naulaw iso nga dadjay kwarto agin ina na. So she will be one of the recipient of your medical dental mission this coming August. Tell us more about it. Okay, kadagiti am amin nga agdengdeng iti programa yo. Apo naglay nga Ilocano. Ito na August 10. Ay, August 10. Agrugiti oras ti alas 9 hanggang alas 12. At iti maangay nga medical and dental mission ijay parokya ti San Roque in celebration of the 60th patronal fiesta ti San Roque. Kadagito iti serbisyo nga addanto into the August 10. So medical check-ups, screenings, so addanto mo't lang iti agas nga maitod adult man kun pediatrics, at damot dental, tooth extraction,
At damot iti blood typing tayo, taamok nga ado pa lang iti parokyano tayo nga handaan mo ti blood type na. So blood typing tayo, kan adan tumot iti random blood sugar. Tapos maamuan tayo no, diabetic tayo, wanuhaan. Paspasagid kan sa kumare. So kasjay, agijay ti services tayo into no August 10. Kud awi garod am amin nga parokyano tayo na umay avail agito nga services ta sayang mo, di ba? Adun tumot lang iti umay nga doktor nga mang check up kanya tayo amin. Okay. Anyways, who's behind this activity aside from the Jaya Paris Pastoral Council? Sino ti maging sponsor dito yung programa, dito yung medical and dental? Alright, so under ito ng Social Action Committee natin. Social Action Committee, the Health Services. So, under pa rin ito ng ating parochial activity. Pero yun nga, nandun siya sa Social Action Committee. So hindi activity ng Marians alone? Hindi. Social Action Committee. Tapos, Marians ang katrabaho, alam mo yon, sila yung mag-assist, ganyan. Ayan, so kung may mga gustong doktor na tumulong, open po ba or meron na po tayong available na mga doctors? Oo, kung merong nakikinig ng mga doctors na gusto nilang tumulong sa atin, naku, talagang tatanggapin natin ng buong puso. Yan, as well as medical, what do you call that, agas? Ano term ni Jayan? Okay. And medicines. Pati medicines and other supplies. Ay, buong puso tatanggapin natin. At si San Roque na yung tutugon sa kanila, di ba? Okay, so will that be all? Yes. Okay. Ulitin ko lang po, August 10 from 9 a.m. to 12 noon, meron pong medical and dental mission ang San Roque Parish para po sa ating lahat. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay. Ito nga po iti chairman iti medical and dental mission iti San Roque Parish nga mapasamak po ito no balong ka agpa-medical. Baka no da sakit mo deta kanayon mga panaggatang iti piyesa ti motor. Sakit mo laday ka. And we have another caller on the line. Hello, good morning. Gor kakasano yang ay ko daday. Sika mo muti makipatang balong. Hello. Hello po, good afternoon. Yes, bumati na po kayo. Binabati ko ang mga lahat na nakikinig dito sa Alicia, San Pedro. Tapos binabati ko yung mga kasama ko doon sa 3L Massage kasi nandito po ako ngayon sa Alicia. Binabati ko sila Kuya Lawrence, si Ate Ninya, tsaka si Kuya Roger ng magandang hapon sa kanila. Pwedeng mag-request po. Yes po. Yung kusilapan ka. Kusilapan ka. Okay. Thank you po. Thank you so much with that call. Nga rod, ited may apo, iti sunata nga kalikagumanda nga mga gan, nga na Paul 1, kusilapan ka by James Ingram. Tiram ba no? Tara, sikat na James Ingram. Just one. I want just once. May keri napalanong amin ti sakit na day diyan daw apin manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita tawen nag-ati naglabas niruang ko tinagwayas sa pay
Suli kang hindi nakalata kinikita. Intong nagsarap sa ko sila panata, ipasulik tutoy matak pakumitaken ka. Sakto ba'y pangatu ken ipababa, kastan panang iparing na ang nabiyagak nga awan ka. Nagsarap siya ko sila panka, ipasulik tutoy matak ako nitaken ka. Sakto ba'y pangako ken ipababa, kastan panang iparik na ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga babawi kan na ang ilis mo nagbidutang. I'm sorry, damage has been done. Ditmet impagar sa mahituran, balay giket masarakan, kalpasang nga siya ke panawa. Nagsarap sa ko sila panka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Sakto ba'y pangatu ken ipababa, kastan panang iparing na ang nabiyagak nga awan ka. Gem kinagpay suwanan na maililiwak lataken ka, baren mo kabaelak mo nga aramiden nga. Intong nagsarap na ko sila panka, ipasulik tutoy matak ako mitaken ka. Panang iparing na ang mabiyagak nga awan ka. Ano ba? Na mabiyagak. Di ba mo nung namabiyag mo nung mabiyagak? Basta ata last part nan mabiyagak ko na nga. Nabiyagak, kaya mo nung nga na ibalikas. Nga rod, ada man na po iti caller tayo on the line. Hello? Hello po, sir. Good afternoon. Yes, magandang hapon. Binibining Pilipinas. Ano pong maipag-lingkod namin sa'yo? Pwede pong mag-greet, sir. Yes, pwede mag-greet. Basta Ilocano. Ang kapulos agtag Tagalog. Go ahead. Hello, sir. Paano po yun? Ilocano. Sige po, ikarigatak, sir. Yeah. Umunat amin, sir, kabalawang kayo man ita XFMT na imbag nga malim. Sana di ako magkakamalim. May imbag ka malim nyo itama amin. First time ko ngamin, sir, nga tumawag. Oo. First time, dito eh. First time ko lang po eh. Nakuha ko lang din po yung number niyo. Okay nga Rod. Go ahead. Sino ti kablaawan? I-greet ko man the DJ family, sir, ita Kawayan City. Padaka family, Perez family, Rivera family, Agsunod family, Bulaklak family, Taginod family, at Bulaklak family, Martin family, Cardona family,
Perez and Rivera family. Rodriguez family. Toon na lang po ng mga kamag-anak ko, sir, na madig na mabangbanggit. Alam po kami nakauawid, sir, eh. Ayan mo. Kami Santiago. Okay. Kung ano adayo ti ayam So, mo itatan. ang amin latan nga pindingig, sir, especially di kasunsin ko nga ni Ate Virgie Rivera, sir. Okay. Mabalin nag-request, sir. Yes. Mabalin nga kantain na di, sir, I love you Ilocano version, sir. Maybe not now. Tami mo nga napaspasadaan pa data. Awan pa itinangit Okay. niya. Sir, mabalin nag-plati number na makigayim na lang. Ay, sige nga Rod. If you want. Apay, may sa katibiyag. Awan gaming tigay yung goy, eh. Naku, dumdumig ni Chief Technician mo dito. Delikado ka. Lana ta number mo. Gusto ko yung binata, sir, ha? Binata binata siya. 24 hours a day na nakaturbo dietary supplement for men. Pwede pong may flag ko po yung number ko, sir. Okay, go ahead. Baka sakaling mahanapan mo ang iyong destiny. Okay po, yung gustong makipagkaibigan po sa akin, yung walang sabit, ha. Ito po yung number ko, sir, 975-933-688. Sir, 975-933-688. Sir, 975-7593368. Salamat, sir. And God bless po. Tol po sa inyo. Yes, salamat din po. Ulitin po. Salamat din sa pagtawag and good luck. Sana mahanap mo na ang iyong hinahanap. Sige ba, long hamong ako hamong i-plug in ta number mo baring laeng masaraka mo adjay mangpalot kanyam adjay mangibos iti ornong mo hangka makagatang ente Piyesa. okay Ayan. nga Rod. Ibalam mamaji sing-sing nga may sa. Okay nga Rod. Jowet. Jowet. At basak pala din niya. Kas ko na ni Josie Milyaran at Adda kami manan Sir John and Sir JM. Ang yaman tanda kayo nga magparparagsak, mangpakpakatawa ka na makapasala kadagiti kan tayo. Itangal daw kablawag man ni Marcos Kiefer, ni Jose, kin ni Maureen, Errol, kin ni Joy Milyari. Para kasi Chiquitita, tell me what's wrong. Naim bangal daw idol papati man ti Maravilla family ti Barangay Rizal. Por 4 kayan papati damat na idol. Salamat. Ayan. Okay nga Rod. Hello to Auntie Linda Pasyon. Anang abroad natin yan? She's in Kuwait sa? Kuwait yan. Kuwait. Iti pa nang i-pronounce ko DJ i-plug iti Pacific Circuit Kuwait. Kuwait. Okay nga Rod, may sabanin na po nga baro nga sonata. Baro para kada kami newly arranged from the group Sing Sing. Ipaemi apo kada kitay kanayo nga agap apang nga gasawa nga awan iti banag apo nga hanga marisod ti tungto nasayaan nga pan nagtungtong. Akala ko ba'y ako ang mahal mo at ako lang ang siyang buhay mo at hindi mo ako may pagpapalit sa iba. Bakit ngayon'y para kang nagbago? Iba na ang mga kilos mo at pati ang pananamit mo ay nag-iiba na. O talagang nagbago ka na at ikaw ay nagsasawa na. Siguro ay mayroon ka ng mahal na iba. Ato yun. Let me try. Totoong ikaw lang ang siyang mahal ko at ikaw rin ang siyang buhay ko at hindi rin kita maipagpalit
magpapalit sa iba. At kung napansin mong ako'y nagbago, yun ay para na rin sa'yo. Buti nang makilala mo na ako nang maaga pa. O talagang ganito na ako bago pa tong pag-ibig mo. Ayaw ko nang magtago sa aking balat kayo. Bakit kinakailangan pang itago mo ang totoong pagkatao mo? Ang nangyari tuloy ay pinagtampuhan pa kita. Oh, mahal ko, huwag ka nang magtampo sa mga pagkakamali ko. At ang nagawa ko ay pinagsisisihan ko na. Ating iwan ang nakaraan at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalagay, narito ko, narito ka sa piling ko. At hindi na magkakawalay pa magpailanman. Ating iwan ang nakaraan at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalagay, narito ko, narito ka sa piling ko. At hindi na magkakawalay pa magpakailanman. Yeah, that was amazing performance from the four-decade duo. Tahan mo nagprak-practice ano. Basta kinankanta mo lang ito yan. Kita man lang na. Siyempre nabayagtan. Kinalpitan lang kata sininyasan. Okay na yon. Okay, we both listened to the song while we are driving and then inariglo kinanta. That's it. Diba? Ang masapol nga paulit-ulit nga practice. Anyway, once again, happy birthday to my kumar Eden Manuel. Happy birthday, Ma'am Eden. One of the strongest woman I've Sabi ka known. siguro ang handa GSB office. One. Kaya ba, matanda mo dumanon. Ayan, hello Manong John Kanamak, nagpinda sa boss show para kasi mantibilig nga ayat. And Wenny sa Katropez, magandang tanghali po mga katropa, pati po dito sa Sinsayon family sa Katropez, salamat po. And Jeffrey Arconado, shoutout man Karuba Arconado family dito Proxete, San Antonio, madamag luto ti pansit. Ken Marquez Karuba jay tatang Berting, Uncle Berting. Good afternoon also to Kabsat Nilda De Leon. She's smiling at us. Very, very nice ko na dito niyo. And yeah, the time now is exactly 1 o'clock and We will na be po back. kita patalastas nga nas kanyong adinggan. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA.
CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch,
ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City, Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Okay, we're back and you're still with Katropang June and Katropang JM, the 4-decade duo. Dito lang po, 104.9 XFM Santiago City. Exciting, the 4-decade duo. Yan. Siyak pa imit mismo din naka-mispronounce. Duo ko naman. Okay nga rod. Kalkalpas ko nga may napong nakipatang kadagiti katropa tayo nga Bisaya dito. War, iso nga. Tatay sumbro ka kasla Bisaya pa lang iti riknag. And would you believe, amin nga kapatang ko nga Bisaya kat pagduwa-duwa anda nga Bisaya. Yan. Bisaya ka dong kung nada kanya. Ay kasi siyempre sung batak. Ay dili man, wak ebidensya dong. Ilocano ako kung naman. Ayan, mga kapaisam, ngayon talagang handa pa siya nga dik amot Bisaya. Ito nga nagbisaya dati diretsyo, nawanan, di may sungbat ko. I can only, ayog lang, yan. I can only do that. Okay nga rod, nagkita pa ito dumapong nagkablao dito YouTube, Ann Curtis. Naimbang aldaw manong June kan ating JM mabalin na mag-request iso natang It's My Turn by Diana Ross. Kablao man iti Force 4R CDG Reserve Command Philippine Army Agyamanak. I'm sorry for that piece aming na practice. Although I know the song It's My Turn by Diana Ross. I can cover up my feelings in the name of love. It's my turn. Ngamang kupay na padas na kinanta. Kaya mo kahit may babain, nga tiraak dito yan. And kung na ni Benilda, Sir June, ni Joshua Dionisio, deta kaabay mo, and Sam JM Gayam. Ay parang si JM ang tinutukoy kung tumawag kung ano. Oh, okay. And Lizelle Frias Castro, Tito Win, agor ka, apay, putid-putid samad. Mindabado, aloha from Hawaii. Kunan aloha and mahalo for watching. And Patrick Jan Montano, Jeremy Jensiken awan, malilito ka dito message ni Patrick Jan Montano. Oo. Kini Lizelle Frias Castro. What's happening? Ang komoda kita text yo. Okay, baka dati. Words back kung na. When, dita. Okay, dita mo at XFM, Facebook. Yan, shout out naman kung na ni James Medina. Thank you. Yan, ang bangal daw nga dua, sir. Yan, kung na ni Joy Paragas Jay Riribok. Yan. Sir, kami po yung noon nag-deliver ng Villar sa inyo. Galing po kay Vega. Pwede po bang mag-request si Seaweed? Yan, Greggy Hilio. Oo, before. Ni Onse, amo mo ni Onse. Haan. Kasi nga nakotong nga nag-install mo lang yun nga dati ko na. Dati extension text din na. Ay, uso mo 11 di ay na ganun. One. Okay, nga rod, damdama tayo nga malawat, kati kita nga tawag. For the meantime, we are giving away 200 pesos GCash or cash
GCash or load equivalent. Ti asisin naman na po nga makapugto iti dahi nga sunatang income ipatukar. Of course, 200 peso load is courtesy of our dear sponsors. Dagiti po, dagiti sponsors. Iti for the duo. Special thanks kanyayo ni Manang Larina Flores, ni siyempre Rainier's Private Resort of Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela. Kadagiti kaya napog palailang. At kaya nag-birthday, kaya nag-wedding. Iti may isang lugar nga very private. Apo, please get in touch with Rainier's Private Resort. Biro kanyo lang po dito Facebook, Rainier's Private Resort. Ayan. Of course, kinimanang Lorely Baldoria. We also have Perry and Maricel Totok of California. Ayan. Kathy and Ronald Salvador, ang madama, nga papalailang tata DJ Europa. Ayan. Of course, Daniel and Lisa Cabal, CJ of Baguio, and Pacific Star International Employment Agency Corporation. Yes. Nga Rod, all you have to do is... You type the title of the song, your name, your age, and address. Isend nyo lang po dito ya 0905-808-1259. Yes. Ayan, title of the song, your name, your age, and address. Dito ilang 0905-808-1259. Before that, kablaon by the Giti Lolos and Lolas, because today is the feast day of Lolos and Lolas. Musa Yan. sinuman kadagiti dumdumgeg nga lolo ken lola, a happy fiesta kada kayo. Ngarot adto yen iti datdatlag nga sonata, awan pay lang iti sarita na. Awan makamo Unsamay. Yan na parang dagiti hustler the music kan. Hey Google. Kabisado na. Ang laki niya tapi mugto ano ti kunana dita. Dilka sis, Dilka sis. JR Kabakungan. Sorry, pero that's not the correct answer. Actually, dahil apo iti paulo na, ikamita ti lyrics na. Yan. Kantahin mo with lyrics and but this time awanin ti premyo na. At siyempre, maibagang amin ito. Ito title na nga dagos ito balikas na isong haming inikan ti lyrics. So, we will repeat the song and you may guess pero awan ti premyo na. Yan, okay?
Sail along, silvery moon, trail along lover's lane. Sail along, silvery moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again, hold her tight, back in lover's lane. And then the whole world seemed brighter as we strolled hand in hand. Two blue hearts will seem lighter, you understand. Sail along, silver moon, trail along lover's lane. Sail along, silver moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again, hold her tight, back in lover's lane. Sail along, silvery moon, trail along lover's lane. Sail along, silvery moon, to my love again. In the glow of your light, let me see her tonight. Once again, hold her tight, back in lover's lane. Okay, just in case kayo apong i-request na kita at nakasunata ka rin sa lasalaan, the song is entitled Sail Along Silvery Moon. Yan, Silvery Moon. Silvery. Sail along. Hindi, Ma'am Alice yung nag-text. Yan, nag-text ni Kabsat Alice na nakunana. Ayan, paborito idi nga patokaran, day dilolok, tadel sound system na, ato pla kami idi, ada pa'y kopong-kopong music na. Yan, Alice ito ko na. Yes, of course, dati Alice na. Ay, okay, Sail Along Silver Moon. And we've got another caller on the line. Okay, hello, good afternoon. Hello, good morning. Good afternoon, Karuba. Go ahead, Mr. Oscaris boy. Ay, ni Carol Atoy. Mukhang boses lalaki. Nagsukat ka eh. Wala, ito malagi number ko, Karuba. Ay, okay nga. Carol, go ahead with your greetings. Huh? Sakbay ti amin kablawang katagtudtudong aldaw, Karuba. Napig sa titudo ditoy. Dita gulak. Ay, dilya pagadwan, aglipay, tirino. Amok, lulukong ka lang. Kaya mo nga may... May kalagar dito yun. Yeah, Villa Pagaduan, Aglipay, Quirino. Okay. Yes. Kaya kasama dagiti friends ko ni Kuya Pedro Libed. Diyak mo muli ti Bantay Salman. Pagalis. Ati ni Andres. Norma Ramirez. Then, awan meeting ni LB, so nga nila kayo nalatati grade ko, ni Ariel Sebastian. Then, dati timawag tatay, nga ni Jenny Rodriguez from Patol, Santiago. Amok Ajay. Aya. Ay, amok Ajay, nabayagin ka ba? Aya. Pero, kami pa nagkita. Wow, okay. Ka-request. Other man touch by touch. Po, Touch siguro. by touch. Okay, matungpal. Tirain nyo, tagsalaak. Tira, emeta, baka sa bali pa iti mga tira. thank you, Okay. Karuba. Thank you also. Touch by touch. When I feel the time is right and you're staying by my
Kuman nga tan. Naman. Okay, as requested by LV. Am I right? Wow, naman. Yeah, song called Ayan. Sir, anong number po ulit yung naghahanap ng friend kanina? Pwede ko po ba makuha? Yun lang, hindi po namin memorize. yeah. Basta ang alam ko lang 097575. Di mo kinuha? Hindi. Ayan, na yung bagal daw karuba. Pakablaw man kini mother ko. Nga madam mga akas nilabaan na. Linabaan na. Kana para kas jay if I ever fall in love, aga nagyaman. You know the love we're looking for. Sumiksikat nga talaga tatanya kanta yan. Okay, pa-shoutout ka rin ba kablaw man dagiti amin nga agpalpalamiis ti sirap ti kay kayo. Ano, nabasam kayo tatay tatay yan. Okay, ajilaeng and so far may sapay nga sonata tapno ma-fill upan ta. Awan ti mabasa mo titan. Ano? Okay, may sabi nga ron nga sonata tatay request tatay nga balay giti ama. Ano di request da balay gi wino. At dapat kay message ni ko tita tatay ni ating Monalin Avenue. Anak ko na. Ayan, pakabla ko na dahil tatangarod na inang Edna na pa-request kas makita. Kas makitam. Oh. Okay nga rod. Iso titiraan talatan na tay kas makitam. Okay nga rod. Ato yan. And para katigiti apo agasawa da ito nga nabayagin. Apo nga agtip-tipon nga successful. Ayan, successful. And Romel Costales, sinataw. San Sebastian Ramon isa ba? Lolo, para kasi man si Usoy ka na o. Okay, after this one, for the meantime, kas makita mas requested. And this one goes out also to Manang Lorelei. Yan. Ini, Lola. Lorelei. Kas makita bayati pa natin natin kas makita atong naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal may sa di kay papanang ti puno nga ayan kas makita Kas makita nakapinpintas kalata Kas makita agmauy yung apay lakin ka Kas makita ni patay at magsina di kay papanang tipod nung ayan kas makita aglabas man ti ato atawen awan iti dwa-dwa taliyawen da ken mas daaw ti balay gi kaadwa dumtento ang may libro istoryata tapno maamwanda tipod no nga ayan taliyawen data
dumtheng tu amay librok istoryata tapno maamwanda tipod mo nga aya tawya wendata tapno maamwanda tipod mo nga aya tawya wendata Apo, damdamang arat apo, agsubli kami, takansyon na may apo, kita kalikaguman yung mga gan nga sonata. Okay. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors.
Miss Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Okay, except sa balita kita pagayam yo, katropang June and katropang JM. And I think ni Manang Laureli, and she said it's one of her favorite song. Kano data kas makita. Nag-message mo ni Kapsat Alice Lazaro, kuno na mapalaban manan kano dagiti mamaester ng bigat, kuno na liwliwo enti pagbagian na bannog. Taday lawas na, kada very busy da. Manariman ti matatag seminar, ken brigada eskwela. Impaglaingan ko na hi, biyag ti maestra aya. Okay, we feel you. Puro maestra mo taglawlaw mi, kumare. Balasan ko is one, and mama ni Amak, bayaw na, ni Ading na, they're all DepEd teachers. Public school teachers. Okay, at naman na po iti tawagan. So, alawatan tayo. Good morning. Hello, Kuya. Mintay ko po yung request ko eh. Aalis na po kasi ako. Kuya, yung nagtanong kanina ng number ko, pwede pong ulitin ko? Yeah, sige. Oh, ito na yung number ko, 0975-933-68933-933-68933-689. Special pala kay Ate Carol. Ate Carol! Ay, salamat sa pagbati, ate. Ate, kunin mo nga yung number ko, Ate Carol. Tumawag ka sa akin. Ate Carol. Yeah, okay. Dito na po. And thank you so much for calling. Kung ano niya tayo bagano tatayin. Okay, anapay ko na dito balong. Ayan, naimbagngal daw matay-tayo nga karuba. Request ko man dyan kanta nga Footprints in the Sand, Ilocano. Isabi ko dito followers ko dyan, ka-istorya you FB page. Ayan. Please follow po my page. Pagyamana ko na ikaruba, panang basam tikablaw ko, agbyag for decade duo. Thank you so much. Ngayon, the requested here is Footprints in the Sand. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt so alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Nagtagtagay na pa kitirabiin. Kadwak kanungag pag napagna di iti baybay ni Apo. Ket sa dilangit, nagparang dagiti ladawan ti paspasamak iti biyag ko. Ket katapasamak, nadlaw ko iti may sa apares iti tugot, iti igit baybay. Tugot ko ati maysa, bagi met ni Apo ti maysa. Iti ka mo dyanan na pasamak, tinalyaw ko manen dagiti tugot iti kadaratan. Nasintir ko, atong galiday wenno sa apaset iti biyag ko. May salaengen na iti tugot amakit kitak. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt so alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Naburi-bura na kat dinamog ko ni Apo maapay. Apo Diyos, inkarim ano surutek iti pagayatam ket dinak tupulos ibat bati. Ngem apay ta iti tunggal sa ken riribog iti biyag ko may sala ngayon iti tugot amakitak.
Diyak maawatan no apay, ngano kaano kasapulan kaunay, ket panawan na. Ket nagsarita ni Apo, anak ko, patpatgek nga anak ko, dungdungwen ka, ket di kan tupulos panawan. Kadagiti panawen nga agsagsagaba ka, ket makita mamaymay sa laeng iti kadugot iti kadaratan, kaya't nasawen, inubba ka. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. At times I felt so alone, I was never on my own, someday I'll understand. Footprints in the sand, footprints in the sand. Ayan. Meljo di Corpus. Kuna na. Good morning, watching from Russia. Kablog man iti Corpus family, agyaman. And Ray Calderon, prekas man Kuya Jessica. Ayan. Ni Rudy Corpus. Ayan. And pa-request man tayo Without You, theme song mi kinilakay ko when saan ka tatay, You Are My Destiny, kung ano ni Kapsat Alice. Ano nga You Are My Destiny You tatay? are my destiny. Yung simpang din yung ba yan? Pero kung man chords na, pero after this piece, yung may sapay ito, ano na enta, mas kabisado ta. That will be my first time to sing. Ano dyan? You Are My Destiny? Haan, Jay, ano nag-request ka niya mita? Sika, okay. Sik Adda, apo, ti paborito, iti manalo, naglalo na sa digan tira F, you have to make a lot of sika. Apo mo, nagngina ti sika tatahan, balong. Namum lang. Pasaray, ngamu ngamit na mo, ti bayad, iti siksika, so nga kasta. Sika, ato yun na po. Shout out Sir Erden Ian Fabros. Madamang agbuy-buya. Ayan, sa din umam. Okay. Sa dinuman, di ayang mo biyag ko, kaya't ko kumakyan ka, ngay puno. Sika ka na yun, di harapa ako, ket di kanto mapukaw, dito ilagip ko. Sa dinuman, di ayang mo biyag ko, kaya't ko kumakyan ka, ngay puno. Sika ka na yun, di arapa ako, ket di kanto mapukaw, dito ilagip ko. Uray pa'y aglakas ni tawen, ikariken ka na sika, sikalaen. Di ka masursuro, biyag ko.
alipaten uray pa'y adda tun ni jay tanen sa dinuman ti ayang mabiyag ko kaya't ko kumakyan ka ngay puno si kaakanayon para pa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas nitawen ikariken ka asika sikalae di ka masursuong biyag ko alipate uray pa'y adda jay tanen uray pa'y aglabas nitawen ikariken ka asika sikalae di ka masursuong biyag ko alipate uray pa'y adda tun ni jay tanen uray pa'y adda nagpapaalala nagpapaalala sa hindi pa nakaget over na katulad ko. Haha, ganda ng kanta yan. Pupunta si RJ Tambayan bukas sa resort for vids and pics. Thank you sa recommendation from Sir Rainiers. Yeah, okay, ngarod. Makin event. No, na. Hindi ko lang, basta tinanong lang kung may kakilala. Of course, RJ Tambayan is always around. Yeah. For the 4-decade duo, ay syempre, suna at i-recommenda ka one of the best photographers in town, RJ Tambayan of Kabatuan, Kabatuan, Isabela. Yan. Ngarod, another caller on the line. Hello? Sir? Anem ba naman din, sir? Go ahead. Sakli ko, sir, ni Virgie Abilino dito yung Benito Sullivan. When? Ang tablawa ko mo, sir. Go ahead. Umuna ti amin, sir, kablawang kamaniti nagtulong nga malimutan tutulog tayo, sir. Tapos, nagiti friend ko nga ito da Carol Gamay
kay Kuyang Pedro Libed, Alcian Libed, iti pamilya lata ni Kuyang Pedron, kada ati Neng, kini ati Flor, kini ati Norma. Ay, milata nga makamamo kanya kon sa June. Special latan kini Darling, I love you kon. Tapos, request na kon sa June. At damagig man ken ka sir si request ko. At sa kantain nyo man tayo damagig man ken ka. Wen, tamagin mi Wen, sige nga Rod. Thank you for calling. Thank you. Okay nga Rod, she's requesting for the song Tamagin ka. Once again, good afternoon to Kabsat Rainier. Ayan, ano ti sika man ti mangi-plug balong takita man ti kinaling mo. How are you going to plug Rainier's private resort? Go ahead. Yan, kadagaya po, binibiro kiti venue. Yeah. Yan. Ti christening, birthday, Christening. Christening. Yeah. Birthday, anniversary. Ayan, available po ti Rainier's private resort sa Jaya Purok 3, Wow. San Sebastian, Ramon Isabela in front of San Sebastian Intermediate School for inquiries. All right. Wow. Please get in touch with Sir Rainier at Rainier's private resort at Yahoo ba? Maday, tila da ka manan. Ije, pero kinyo lang yung Facebook page Facebook da. ba? Ayan. Rainier's private resort. Ato Yan. tayo yung manager na di jay. Page managers nga makon ko na. Ayan, nakamonitor pala Ready. si Sir RJ. Kana. Yes po. Ayan, RJ Photography plus Donald Castillo Film. Anya ti event nyo DJ Kuya Joseph. Ayan. Si RJ Photography never been absent dito yung programa tayo. Ayan. No, Ever since. no ma-absent man. Ito ti tanggap na nakuha. Ever since nga inawon da pa lang da anak mi ti bunyag nga balasang da ita balasang ngayon akita man Naglang peksalan. no kasano ka bayag ti panagkakadwamin. Okay, and nga Rod ato yun jay damage man ken ka nga request da and damage man ken ka dito damage man One. Dapat request ko Ano? Salamin. Lukundan sa mo. Lukundan sa mo tapos ta salamin mo te igwayo mo. Mabali mo nga DJ Pantropiko. Pantropiko. My God. Islam mo tama ya. Pangmangag talaga ya. Oh, yeah. Naririnig namin. Ay, tama to na gitulod da ya. Ito man ti. Kita ti pantropiko. Okay nga Rod. Damagin niyo ba yung muna? Ano makansyon may? Kas kumada ito yung sonata. Tangamin jakap-kap ne kano disikap ti mangisawa Ato sayang buseng kasladi na paggugustuhan Takino ng kanpay jak may bagay tasadiyan Damagek mungkin ka sinupod nung adda ta puso Tay ka di madamdamag ko ano syakti man ang nanumo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay napaypayso Tanarigat ti maikulbo no manglimlimo ta ayat mo Aniya ka di agpayso Alugar to'y ayat ko Aniya ka di ka ikarian Nga puno unay a puso Di mo sawe
ipatay ko biyag ko kinaulpit tanakem mo. One can call, no singot pa mga tatapos. Siga man lagi. Tay ka di madamdamag ko when no siya piman anan mo. Kaya't kulat manigurado, kaya't ko tay napaypayso. Tanarigat ti may kulbo no manglimlimo tayat mo. Aniya ka di iyak payso alugan to'y ayat ko. Aniya ka di ka ikariyan nga puno unay apuso. Di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko kinaulpit tanakem mo. Well, the time now is exactly 2 in the afternoon, and time brought to you by Yes to Health Apo nga masarakan sa Jai Alfonso Street. Yan, Apo Alfonso Street. Barangay Centro East, Santiago City. Ayan, Ayan, Santiago City. asidag lang nga po dyan, barbaro ngayon isang parking lot. Yan, kaya damat Apo, iti ay Mangmang Ted, kaya ito ay kakabilag nga ag-agas, kas kung may di Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Santon Capsule, Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Diet Iron Supplement for Man, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Soap, Premium D3 Coffee. and Santon Herbal Tea. For more information, Apo, tumawag kay lang 0910-018-72-7529. Ayan, ulitek, 0910-018-7529. Nagsubli kami with more songs and requests right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana,
KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Japan. Okay, nagpartakte oras, maudin nga oras. Nalpasan dito nga oras sa last hour of our show. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago. Exciting. And itatangar nga kanito. Padasin tayo Manen di mangipadawat abo iti 200 pesos GCash or load. And all you have to do, i-text nyo lang ti title na dahito nga sonata plus. The plus na Rainier's Private Resort. Yan. Rainier's Private Resort. Yan. Plus your name, age, and address. Dito lang nga po 0905-808-1259. Ayan. Tiyo mo na po nga makasungbat with the correct answer. Of course, ulit kami, 200 peso load or GCash. Aha. Ato'y nga rutin na po, ititatlaga nga sonata. Brought to you by Rainier's Private Resort. Nalakalaan. Sumuksusuk, tabae talukbong. Sumuksusuk, tabuok mo akulong. No itibigbiga ay nakadumong. No itirabi mamat patayo. Agkatayan tamarurusok. Sumuk-susuk-suk, tabaet talukpong. Sumuk-susuk-suk, tabuok mo akulong. No itibigbigat ay nakadumog. No itirabi mamat patayo. Papalasang agpaspaseksida ado amoda tay usarenda agbado dat nakiting tibaba nakipet tisiket na unang lano akot agpa parang gay posong dagiti met babakit agsapin at sukot arena maka Domingo payen di damet lasok tanen tano ikatenda agkikyaw jay baton na riripay ti sangkail yan taligyan na di karayan sumuk-susuk tabaet talukpong sumuk-susuk tabuok mo akulong. No itibigbigat ay nakadumong. No itirabi mamat patayo.
baro, kautay usuda, kaot da kaot, jay unik ti bulsada, kunam lasig siguro, jay kakautenda, gayam jay kakautenda, jay ulo jay kukwada, sumuk susuk tabaet talukong, sumuk susuk tabuk mo akulon, luwi ti bigbigat ay nakatumong, luwi ti rabii mamat patayon. Okay, we have a winner and I guess she deserve this 200 peso nga pangayayo iti banpanog naman siguro nga nag brigada eskwela. Ayan. And in 3-year time, tandaan da nga grammar ha. Ang 3 years tada ti da apostrophe hyphenated 3-year time. Ag-retire isunan. Yan. And sinaus, amuna da ito na sinusunan from Dinapige. From Dinapige. At stuma yan, sir, na sumok-susuksok. And then, at ito birukan tayo nga, Rainier's Private Resort. Ako memorize na nga talaga dahil ito kapsat tayo. Ayan. 57 years old from Echage kung naman lang yun. Yan. Tawagan mo, tabaka ko mablao da ito. Favorite na da, je, kwa. Until I found you ba? Until I found you. Ano ka, agbali mo team song sa tata. Sa bali mo, you are my destiny ko na. Tawagan mo. Thank you. Congratulations, Ma'am Alice. Thank you. Ang kumablaw kang arodan. Kablawak nila kayo ko kang ding-dingig tata. Kakabay mo. Ano klase da? Ana. Nag-echo. Ano yung klase ko na? Awan, klase. What's klase? Anong klase? Secret. Ay, gis eskwela. Oh. Ay, klase tikwa. Shot. Tanmet. Ay, okay. Gcash naman. Pintangay. Okay. Damagin mo rin ng Gcash. Gcash, ma'am, or regular? Gcash lang ta. Okay, send your Gcash number. Yung until I found you, Okay, kita mo na, favorite na si Jake ko, de tata, kundi, kung naman nagmagkarag, boka, Echage ba? Sige man lang yun. Iba kami so naman natin kumablao tikas dyan, Echage. Yogad ma, ibanag ba? Ibanag? Ilocano, Pero mo mag-ibanag, di ba? Medyo. Makasta nga, kakunana, di ba? Makasta nga, Umma. Ay, sugap, gaya min. Fuga kayo tamalimen. Fugad. Okay. Umma. Umma ka bigbigat sa. Umma. Bigat. Agdaw, kuna namin. Agdaw. Wow. Talaga ron, mabalo. Mabalo. Okay, thank you. Send mo yung Gcash number mo. Georgia, Rania, Georgia, in my arms let me hold you, never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia, pull me in, I asked to love her.
Once again you fell like a child. I never let you go again like I did. Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Well, that's it. Until I found you. Talaga mga nagpinta sa kaslangay ko isuna. Classical old song, but then actually, baro-baro apo din nga kanta, idi last year. Ayan. Talaga lang iti areglo na ay iti tema na kagadaanan 6/8 ballad. Okay, anak ko na dito. Juan ni Marin de la Cruz na naimbag ng malam Sir Juren Jem. Request ko man dyan, Heaven Knows ni Orange and Lemons. Thank you. And Christian Punayo, pabati po sa JM kina Uncle John ni Beo ko Ronald Ricofort, fresh from Taiwan, Republic of China. Hehe. Itira man dyan, sunata kang makapasala, Boss JM. Happy Sunday, Karuba. And Liam Bermudas. Good day, Karuba. Orayek ko na nito, Ay, orayek. tangka para kada gito yung apok na nakaturog ni Liam Razel. It's me, Norma Bermudez, si Cebu. Orayek, request ko, sir. Kan ating matamanag buya, giyama. Gusto mo talaga, di ko na. Orayek ko na. Orayek. No, dati amo tadi kagayan nga ti sa una kit tiraek. Dati mati orayek. Shoutout ko man, Karuba, dagi tayo batch 19, batch 82, Ken 83, TLIC ang Pichage from Maryvic, Gascon, Kawilan. Kabat siguro ni Ma'am Alice, yes. Ayan. 1942, ini kabsat Alice. Retired. Good afternoon for watching from Bataan. Kablawag man iti Corpus family, Narte family. Request po ng Mayang. Ana dyan request natin na Orange and Lemon, 7 Nose. Heaven knows, on your way! Oh yeah! Stupid kid, and my eyes are like windshields on a rainy day. Almost rubbed out, swelling as I keep on digging my face in this cold hands of mine. Heaven knows how embittered I am. 'Cause these angels float away, me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. It what I did because I love her. Will she ever find her way back?
Wishing for 2 weeks, being up all night in this elbow room that puts me in a trance where hopes and dreams come true. Now my lips are burning and my eyes are hurting from these hymns I make. Still I light another cigarette just to pass my time on. Heaven knows how in bitter I am. 'Cause this angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? That's Seven Nose hang nagsubli iti takili abo ngamin idi kat anune nga simbikat di kamo what made that popular again, maybe sa TikTok or TikTok. the lyrics na ngamin is something about naibatan na jay anghelan nga simipatibiyag na. Any more dedications? Ayan, aji ka nun Orayak. Ano da jay kanta nga? Ay, ayateng ka. Ay ayaten na Orion na. Okay, para keng ka, kabsat. Dito Beneda pa yung nag-request na ulpit Adewel nga po, sir. June and Sir GM, salamat po at ingat palagi sa ating lahat from Luzon, Velasco. Luzon Velasco, yeah. Sa Maruno, ano di request na? Na ulpit Adewel. Oh. At yan, Orion. Ay ayaten ka hingganap tung pagbiyak dintu mamali dintu manasanas nubaybay-an na laksi dantuy ayak tungpal kuntun liday kinadaksang gasa yogad ay ayatataka nga ibang pangruna Ipanag ba dyan? dintuket aksarday na inga idungdunwa Endudukan taka ket siyak tirang kasam banag kuntun patay anak kakaldaan. Naulpit Adawel.
Bakit halawal simangbay kanya? Sigatay na ngayon niya dayo. Apay kami tagpakatawa ka ko si Kalatan. Nabayag apanawin nga nagiptura, nalinduken sa di sinagama. Bayad ka awan mo, awan pategday to'y biyag. Binubus ko't oras sa naglemes iti ara. Barbareng kunak asikatay malipatak emno naglabesen. Sika manentay awagan. Nakasangbiag ko tinten mo akalakbaman. Ta gustuan payen nga uray no pagkatayan. Di mo pinanunod, di mo busko nga ayat nilagsindak di tapuso. Itanem nag-akas nilipat. Bayad kaawan mo, awan pategday to'y biyag. Binubus ko't oras sa naglemes iti ara. Barbareng kunak asikatay malipatak ngeno naglabesen. Sika manentay awagan. Nakasangbiag ko tinten mo akalakpaman. Ta gustuin payen nga uray mo pagkatayan. Di mo pinanunod, di mo busko nga ayat nilagsindak di tapuso. Itanem nag-akas nilipat. Di mo pinanunod, di mo busko nga ayat nilagsindak di tapuso. Itanem nag-akas nilipat. Okay nga rod, keta, iti oras alas 2:32 iti malem ket i-shout out mo man apo iti nakapinpintas unay apo nga kaabay ni apo Chief. Of course, we have Binibining Pilipinas 1994 na abak pay. Anaga na tayo di first name na di ba? Erica Gonzalez of Tabuk, Kalinga, Apayao. Okay nga ro, nagsubli kami with more songs and more surprises. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA.
CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518. Okay, we're back, mga katropa, and we're down to the last 20 minutes of our show. And still with you, of course, Katropang June with Katropang JM. And this time, kahit kung basahin na kita na uli nga sunsunata ay nga mensahes na imbag nga malam, Manong June ka na magpakablao man ni Father ko Dionisio de la Cruz nga madamang nga dumdungeg kanyayo dito Kawayan City. Patukar man, Manong the Sunata nga sika, nalpasan tatay kabsat. Ayan. And J. Bell, of course, of Salinas, California. Hello, Manu June and John Mark. Please sing Magellan as always. Have a blessed Sunday. It's Jason and Maribel Garcia from Salinas, California. Yeah, I was thinking of that brand of car. Tesla. Tesla. Yeah, that's why I paused for a while. Yeah. Okay, just what's apo English mo kang kanayo na balong makadlawak sa baka damdama puro uncurtis mo timid. Agi English mo tan. Han makaiyata lang ta nagadungan ti pagkayam tayo nga agapo sa J America. Ayan. Eh syempre no kapatpatang mo kasla intention ko ba tag English kasla di last few weeks ago nakita ka may isang nininang makaryaang and then nadakadwa na ni John. Salamat. And then I talked to him, you know. Oh my God. Yeah. John, how are you doing? How long have you been here in the Philippines? Kung kanya nakasta. And tapos si mong bat. Among tisong bat na? Nabayad ka kon. Nagtutak. Ay, mong gayam. Why? Ayan. So nga, apo... Sure ba yan? Ang kaputa di Jaya America kat malipatan Dante Ilocano. Why? Yan. And actually, he is an American citizen pero nalengag sa uti Ilocano. He can express himself in Ilocano. And good afternoon also to my kumpare Wilnor Vizcara
Biskara, I should say, nga nabayagan nga gisusurod yung Maryland. Apo, may kumatatang nga dati nasisita nga napanan na. So, anyway, welcome back to the Philippines. Ayan, and dandan nag-retirean. Ta DJ America, 20 years is retiring age siya. 20 years in service. Hanggang sa tiyan yung masapol mo nga sumagpat, it is 60, 65 to have a retirement. Ayan. Hamon to ma-enjoy the retirement payment to siyempre dudugang kanto pero nga puro pang agas mo to latan the giant. Okay, anapay. So the giant. Pa-shoutout Master Miyuki Works. Ayan, kay Master Francis, Master Otep, pati na rin sa partner kong mekaniko na si Nelson Rosquites, taga Batang Malabon. Thank you, Master. Wow, ita nga nabati mata sunglass mo. Why? Sarming mo. Okay, as requested by J. Bell. Oh, Manila. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing the Anay across the big ocean, at the lake so small, Masawa Island. Magellan landed in Masawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they had done, because Kastila gidaan waray man. When Magellan landed in Cebu City, Raha who met him, they were very happy. All people were baptized and built the church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and drive Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to camouflage Mactan Island, we could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, balls and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried, oh mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, shall I die? Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. That's the Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. And another piece that goes out to Kapsat Nilda de Leon for you. Generator. Apa nga? Hindi, kaya ating kanay mo lulok mo na sa Saka mo na ito, generator. 22,000 pesos. Ay, no po. Sipot pa'y di damdamo, ngain ka maserpat, kas ka man latay dalayak, nga nangal sang kaniyak, kasaginaw biyag ko, mantay karigat, nudi kan mapurus, patay pagtungpala. An-anwem ta pintas mo, ngaing ingungutan unay, di nag-umalaya sa likwam, nulong ni patay, agayat kaitan, takas sa diwa ampay, yan tangay agtuyak, nga agtarigagay.
Ikot pa'y di damdamong nga inka masarpat. Kas kaman latay dalayap nga nangasang kaniyak. Kasaginaw biyag ko mantay kalarigap. Nudi kang mapulos patay pagtungpala. Anuem tapintas mo nga ing-ingutom unay. Di met umanay asalikwam nunong tengni patay. Agayat kaitan takasal sa diwaampay. Yan tangay at tuyak nga tarigagay. At anuem tapintas mo nga ing-ingutom unay. Di met umanay asalikwam nunong tengni patay. Agayat kaitan takasan sa diwaampay. Yan tangay at tuyak nga agtaring gagay. Yan tangay at tuyak nga agtaring gagay. Kasi medyo Thailand datang aso nata di ka di? Amo napansin? Apay? Agayat kaitan takasal sa diwaka. Sawadi ka na. Sawadi ka dyan. Agayat kaitan takasal Sawadi ka. Ayan. Dati ko naghang ko nga medyo Sawadi natumbok ka. na yan. Ako natumbok na joke time na. Anyway, ako na ni Kabsat ni Bayaw, ni RJ Tambayan ay aduti kasta Manila lang napananda Tagalog dan. Oh, kuna na launay. Shout out mans to my sister shoe size 4.5 UK. Agor ka. Shout out. Shout out to my sis ko na. Size ka no Jisaka na UK 4.5. 4.5. Oh, okay. Thank you. Kasi lang ko na-get di Jai. Shoe Anyway, di ba? Shoe size. UK 4.5. Shoe size. Di ba? Ha? Di ba? Ha? sa bali ngamin dito ini, oh, kitam. Shout out. To my sis, shoe size. Oh, mati makita. Shout out muna to my sis, shoe Ayun. size, UK. Kana na. Aji Moons nga road. Shout out Moons. Siyempre, kung nga napag sasaop na yung mensahe na shout out Moons ko na Right. my shoe size. Ipagpagana na yung shoe 4.5 size na 4.5 UK. Ah. In the US, okay, 4.5 is 4.5. 4.5. Apo, nagbayag ka mo Hey din. Siri. Kana man. Hey Siri, what is 4.5 UK size to Manen? Hey Siri, what is 4.5 UK shoe size to US? 5.5. Ay, 7? Madinagsawag sa ka mong amin. Ayan, actually, 7. Okay, 7. So, dakkel ka nga tao, kabsat nilda. May picture out ko, nagiging shoe sizes, di ka balay mga 5, 4.2, 4.5, babasi na nga tao. Tatano 7 ka, siguro, kasintayag mo din yung mother na 5'3"? 5'3". Yan. Okay, Patrick Jan. Okay. Melbourne, Victoria, Australia, Dalia, Mel, Curtis, Min, naman yan. Yusap, Ken Erwan Yusap. Agal-alwad ka ta, kabsat Patrick. Medyo masisense ko sa sabali titurong da kita mensahes mo. Puro Ann Curtis. Yan, maayong hapon mga katrupa. JC Ramos man na nagpapabati. Gusto mo kanta ba? Pasayawa ko dahil. Gusto mo? Dong. Wow, ang sarap sa tinga. Good afternoon mga katrupa. Watching from Jones, Isabela. Po, ganda man, Bisaya ka na doon talaga, ha? Oh, ganun yung Oh, ayog ng Bisaya.
Pasayawa ka Pag tayo. mag-Tagalog man. Ayan, para sa mga gumagawa po ng aming antena dito sa XFM dahil patataasin po nila. Meron po kami mga kapatid na Bisaya dyan sa labas. Ayan. And para sa inyo itong awitin na to. Ayan, thank you so much. At alam kong malaking bagay yan in the future dahil pinapalaki nilang antena. Umadayo, tipapanan na. Ayaw ko, day. Sa inyo man dong. Pasayaw ako dahil Sayaw lang sa uban. ikaw may gusto ko. Nganong akong nga na mayuban. Magsayaw kiyot taday. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Irog-irog, Unsay irog. irog-irog intang nga rigyo tay. Pahalo ka kuday. Halok lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong akong nga na mayuban. Pahalo ka kiyot taday. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Irog-irog, Unsay irog. irog-irog intang nga rigyo tay. Kanindot kaha ni mong sayaw day. Oh. Mura ka og hanlukay day. Kanimo walagi ko'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinaraan. Ay! Kanindot kaha ni mong sayaw day. Mura ka unhan lukay day. Kanimo walagi ko'y gusto. Ay kanang imong sinayawan kinunsehan. Pasayaw ako day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong akong nga na mayuban. Magsayaw kiyot taday. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Irog-irog, Unsay irog. irog-irog intang nga rigyo tay. Irog-irog, Sibog-sibog. irog-irog intang nga rigyo tay. Irog-irog, Sibog-sibog. irog-irog intang nga rigyo tay. Ay! Masaya mo patay! Okay, para latangkat din kayo. Okay, pang merienda. Thank you so much, Kabsat Nilda. It's a big thing for us. Thank you. Okay nga, Rod. Ayan, kadagiti timarabay kada kami. Iti laso di talong nga oras. Pagyaman na may apo. Iti kaaddayo. Dito'y See by Me. Ayan, and see you again next week at the same time, 12 to 3 in the afternoon. Same frequency. Ayan, dito lang apo, numero 1 nga programa, Anapoluan. Adda kayo na dito lang 104.9 XFM Santiago City. Yes, Exciting! Ayan, thank you so much sa ating nakasama sa technical department. Ayan, ako Kay kita. Chief, nanagan tayo. Ayan. Nanagan mo tayo, Chief. Basta na natarake. Ayan, oo, may misa lang mo tinataraki nga kunti. Ay, ito dumawala. Handang ako, Kay puro ko. Chief Turbo. Ayan. Lagi ibagampay tinagan na. Dapat amom tinagan na. Jess. Jess. Jess, ayan. tama. Jessie. Jessie. Siguro ka. Jessie, Pasqua? Jessie Pascual. Ayan, Jessie Pascual. Pascual. Oh, korang TL. Ayan. Jessie Pascual. Katropang Jessie Pascual. Thank you so much. Okay nga Rod, at iti mo nga sunatan. Aha, iti... Apart talaga. Oo nga, nagmaya. Sige, Mang Garot. Para kini Kapsat Nilde once again. Yeah, bye-bye. Siya man tinamdam mo. Okay. Kahit ako'y iwan ng aking
Pag nariyan kay wala ng kalungkutan ko. Kahit anong tamlay ng aking katawan, lumalakas kapag ika'y nasilayan. Kau lamang ang gamot sa mga sakit ko. Pag nariyan kay pawi ng sakit ng ulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi ko yaman, ang aking tanging number one. Yeah, na-influensyaan kan iti music iti dekada 70. Kahit anong bigat ng aking problema, mawawala na to pag nakasama ka. Laging ikaw lang ang nakakatulong ko. Kapag ang buhay ko'y laging nagugulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi ko yaman, ang aking tanging number one. Number one. Bye-bye!